Kapitang Inteng! Apay nagbayag ka nga grubat. Dito lang matirsinan ni Marikwa ng tipapanam. Ay, saan mat gaya man nga umanay da ito jogging pants ko. Katnulim mo magkamay. Ay, padasok manag. Naa, di mon ipilit tuyang. Paldalatan ti usaram tanay, makakapkapi akon kat awan pa'y asukar. Kasano nga isuot ko nga iday tapaldak. Kat saan matlaang nga umanay kanyak. O di, oray di mon ibutunes. Isipar mo latan, tapno, umanay kan ka. Ayun anya. Apay ajak na lagip day tay. Naa, Kita man nga raw no bagay kumutlaang. nan? Kasla ka dram Sobra kamot ngagsasaw ba daw? Si kalaangang timapan gumatang iti asukar. Si kamot, di kamot lamaraba kain. Joke only. Amam tuyang, napintas ka lata para kanya, ori naglumag ka. Nalay, ang kagumatang iti asukar, tatalaga makakapkapi ako tuyang. Maray, gumatangak man iti may sakilo nga asukar. Mabitlaang, tama nga laak. Good morning, Kukumare. Maribanang? Apay akas la naklat ka nakakita kanyak. Narito yan. Ay, saan mo't, Maray? At damadlaw ko kan kaita, Maribanang. Anya ngay dayta, marikwanang. Kasla si Meksika, Italaang nga nakita ka nagsuot ka iti pang sikse. Sana madlaw abakit ka di taasuot mau. Ay na, agyaman akno kasta, marikwanang. Uray si kamat. Ad-adda apumimpintas ka, marikwanang. Mano wisline mau? 26 inches laang maray. Wow! Sana all. Ay, anya nga tati sikrito ni Maribanang. Marito yang. Apay akas tati panangkitam kanyak ngay. Ay, kwa Maray. Ay na, nagmayat tabistidam. Sabong-sabungan. Thank you. Ay, Marikwanang. Ala akong ti asukar agat-gatangag tayo nakaw. Apay nga kay waramat ti gamit ta. Birbiro kag nga ro tape measure ta. Ano am ti tip measure? Ay, basta. Tulungan nakman kit di amang sapol. Ibagampay kanyak. No apay nga ramatem ti tip measure. No kasta. Ammom ti ayan na. Wen, ibagampay, no anya ti pangusaram, ta isurok tinangi kabilak. May surek man ti wisline ka. Ha? Mala, ibagamon no sa dino ti ayan na. Makikitam day takartaon. Wan. At dadita jay tip measure. Ay, thank you, Badong. Sige nga raw tagdi ko sakpay. Sigay. Ay, may surek man ti sikat ka. Ha! 38 inches! Na, apay ngay. Ay, dublek man. Ang mga nun nagkamali at ahap. Ha! Ay, saus! 38 inches nga agpaisaw! Mangantan tuyang. Sa anak amangan. Itaman pay. Ay, talaga alimukmug akong. Iso arugyak man kit di ti agdayay. Aniya? Mapanak jogging ita. Sigurado ka? Wun. Ay, sapay nagimas na ito si dain ta. Sinigang abangos. Yoray si daw mamin no kabaulam lakit day. Yung bagam day ta tuyang. Ay, di nagpapabasula no awanan ti basang puta mamasida. Into nagawid ka. Wun. Danag mun ayan. Nimot marituyang ti sumungan. Papanan na nga ta? Maray, lumabasak pay.
Papanam ngay, Marituyang. Mapanak man ag jogging maray. Itaman pa'y analagip mo tag jogging. Won maray, tanay. Sa anak apaatew kin ni Mari Banang. No kasta, imapal ka ni Maribanang ta si Miksay. Won maray. No 26 inches to his line na. Ay! Pagbalinig at 24 inches to his line ka. Ha? Malamaray, ditakan, tenak at joggingan. Awan mo tanti pasahero ta, Jipaut. Wan nga road chip. Itay paila nga agur-uray ta. Ngam awan mo tanti umay dito'y paradaan. Chip, Aw, abay. ninanatuyang mat di agtartaray ije kalsada. Agik exercise mat, Chip. Exercise iti kastoy nga oras. Alas 12 mat na iti tangat aldaw. Ewan nga agpaisun ya, Chip. Kita am Jipaut. Agsubli-subli mait. Kan, anya nga yak aksyon na. Ha? Kaslada kalaban na asa na makita. Ewan nga agpaisaw, Chip. Ay, nagbalansa mo ito ni nanatuyang. Apay nga may kayo dito'y parangan may, kwaraw, jeep out. Nakita mi ni nanatuyang iti kalsada, tata. Kaslagbal na. Agak aksyon. Imposible mapasamak day tayo bagbagayaw. Dua kami kinijipot na nakakita. Wan tata. Kunami nga ron no agik exercise laang. Ngam kaslasaan mat. Taray at taray. Kan kaslada pa'y kalaban na adi makita. Saan man akong conformity bagbagayo kanyak, jeep out, kwaraw. Saan asyak ti pagtripan yaw? Nawatan yaw? Daka-dakayaw, no saan kayo amamatay? Basta pudno ti bagbagamay. Saan nagbala ni tuyang kao? Di ipapili! Andiat oras ang banang. Alas 3 iti malam inteng. Ay. Apay aya? Agsirip ka dito tawa. Ni Marito yang jagtartaray iti kalsada. Aha. Ha? Eh. Ni marito yang ngagpaisaw. Hindi pa'y lagsa pa nga da ijay. Aging ka ita, ada pa'y la ijay. Ay. San sabutin normal ti panunod na. Kaslaad na kalaban na asaan tayo makita inteng. Nay, ado mati aksyon na. Isong nga ron. Nasaysaya at sano ang kakasarita? Ha? Anya nga tanumapan ka iji balayda. Kasimot ni Marituyang no talaga nga agbalan. Amumat abisi ak nga agik exercise dito balay. Sikan ati mapan. Anya? Ket no si Mexican dungo. Ay kurang pay laeng inteng. Yay. Naskan nga agbalin at 24 inches ti Westline ko. Apay anarabyan ka? Nag-exercise ak iti may sangal daw. Nalabos mo daytan. Di ka pa yan mangmangan. Amangan no daytama ti pakaalami ti sakit mo ket matay kan taon. Ay, sana mapasamak day taba daw. May saal daw nga exercise, tapno kumutong ak adagaw. Ay, ala, di takan ta maturog ako. Ay mangan ka pa'y Ay, sanon, Na- ay ginumaklaangan iti danom. Ingka mangan ko nanay. Apay ayang ay pilit mo. Imbagak lang aruden nga daydayitak. Amam, ti ko nadakwarog kan jepaut, may papankin ka, tuyang. Anya, Kaskala ka no agbala. Agtaray-taray ka ijay kalsada. Kan kasla agaksyo-aksyon ka. Akasla da kalaban mo. Asaan mo't amakita. imbaga dayta? Ketuan? Ay na, Na, di daam mo nga exercise aklaan. Ay, sana balay. Sorpresa ida. Enton sumiksi akaw na. Ay. Good morning, padong. ingka man kiti kumatang iti tinapay kan kapita. Si Kantimapan. Mapanak manin ag-exercise. Hoy, tuyang. Saan pa nagkape? Ay na iminuma kon iti adu-adanom. Na, Dapay danom abalon ka. umdas ayama data. Agday-dayitak nga raw.
Ay, amom kaday numanon nga inches ti waistline ko ita. Hayawan bibiyang kaw. Oray no awan bibiyang mau. Ibagaklat tapno amam. Hey, from 38 inches to 31 inches. Basit langin. Sumiksiyak meten ba daw nga? Ay, Saan at diet, dayta tuyang? Dying, dayta. na, Kagawad, gumatagak man iti mantika. Anya pa'y, Kapitan. Ken asin. Kumatangag man met, iti may sabal ko ta tinapay. Mare! Mabitlaan tayalaan kayaw. Si kamat paray. Am, Apay ngay may sa balkot at tinapay lang tigatangam. Kadwa kayo ka ni Marituyang. di meten mangmangan ni tuyang ko, pare. Ay, apay ngay? Agday diet ka nung nga rod, pare. Ay, agpadada ka ni Banang. Agday diet mat ni Banang. Iso aprutas ka natang lang tikan kanina. Naimbag ni banang mo pare. Ni tuyang ko ngay, saanan amang mangan. May isang aldaw, ngag-exercise. Ay, sobramat daytan pare. Iso nga rod ti ko nagpareng, di na mat nga rod dengdengan. Ay, isumit lagayam anak itak idikal man nga agtaray-taray di kalsada. Ken agak aksyon. Kaslakit di agbala. Jakman amukin kwa na pare. Kasaritam latta pare. Ang mga no makaala iti sakit na. Chief, kasla damat nakaturog iti dalan. Ngagpaisaw. Ay, nujak ang bidnaut. Ninanatuyang dayta. Kat no agjagjaging la itay. Agawaan taman kitnay. Kitain taman no asinaw. Ang mga nuan yan tinapasamak kan kwa na. Ninanatuyang agpaisaw. Nanatuyang! 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 Saan matas mong batchit? Asus, delikado da ito'y jipaut. Ang mga kidimit no natalimu daw ni nanatuyang, kabayatan ti pa nag-exercise na. Uwan nga rod, Chief. Sapay nagpudot ita. Ala, itaray ko ni nanatuyang iji klinik. Si kamot ti mangipakamo kinitataba iti napasama. Tatabadong! Ha? At ka di ibagam jipot. Ninanatuyang, tatabadong. Intaray ni Chief Kwarog iji klinik. Kat no exercise lang, iti kalsada itay. No saan kaming agkamalay? Naulaw ni nanatuyang kabayatan ti pa nag-exercise na. Ay, Kasanumot nga main. Nangaton ti init. Ngan madapay lang nga exercise. Ay, day tuyan di bagbagak. Ay, di pa ngamin nangnangan. Ay, isumat lagayam tata. Ay, una yun, day ta pa nagdaydayit na. Un nga ron tata. Mala tata. Mapan kayo ni J Clinic. Tawan ti mga sikasukan ko na. Sige, agyaman nakjipaw. Ay, nadamag mundungan. Ti Anya. Intaray da kano ni Marituyang iji klinik. Tanaulaw iji tenggat kalsada. Anya. Agday-dayet kano ngamin. San amang mangan. Danom latin inuman na. Anya. Kita imta amangan no maitulad ka kenkwana. Awan ti kwartata apag pa ospital mau. Ay, wen, inteng. Uray no agday-dayet tamang mga anak matlata. Ay, danagmun aya. No apay ngamin masapol nga agpasiksi kayo pay lang. Ay, kaday tamo nga ron ti pakaragsakan may. Ay, kumusta ka nungay ni Marituyang? Da kano iji balaydan. Ingkan to bisitaan. Nakasangpitan dito'y balay, tuyang. Bataw, sa anak amakatakder. Anya, Kakapsutak. kasanawasan ka nga kapsot. Kat manaw nga aldawasan ka anang nangan. Kaya't ko lang matagpasiksay. Kalukon day ta, tuyang. Makitam day ta na pasamakin ka. Naimbaglangan ta adda da jipot ken kwarog ana kakita ken ka. Kaya't ko timangan ba daw? Anya nga raw, di kayat mo asidaan. Hurayan niya.
Madi nga men, tinalabos apa nag-diet. Saanan ang maulay. Mala, rumbang laang tuyang. Siya pa'y awan kwartata. Awan pagpa-ospital mo. Ay, pakawanan nakba daw. Uy, nain, basta di mon ulitan ti ag-diet dita. Saanan makuntinto akong itibagik. Bala, ingkang aron mangalan ait ikanag. Wan. Orayan nak, tayo nak mangalay ti kanem tuyang. Ay nanatoyang. Sana dakas ti ag-diet. Nga masapul asurutam ti umno a proseso. Tapno saan amadaksan tasalunat mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengat